Miato via o me siama me do bena miato yo le Togo le Ghana Accra me siama me do bena me siama le hihia me godo nde ka me di be mi akpo le reti ya me nye reti gbanto le pe ya me ya nye be mi akpo be ta me dodo ka edo na pe ya pe azoli zozo ta me dodo ka elasiwe che ne do be ya wo le pe ya me dodo ka na wo chonwu be na ko po efie me nuka pe nuka ne wo pre susu be na wa to va me na we ma di be mi akpo nu wa me vede le nyo apareji hade mi ano vi yo le Togo meta agbo be le nyo apareji nyo funji e ya nyu gbanto ejebe na wo dodo awota doji no anwure de agbaleme dade anwure de agbaleme ko dade pre susu be na wa no nkudoji na we wa no nkudoji na we wa no nkudoji na we elego mesenam de menye de kwa chokwa ododo o ebe ya zomo alege wo na afo zo amo ejebe na pododo magbo na nwure one after the other deka evelia nu kata ejebe na nwure kple susube na ya ten a zodeji abiale yo zo na ene ejebe na zodeji menye sigbola wa va bumo menye sigbola wo ga va buda ya me ya tanu gbanto ejebe na nwure vola na kpobe azorika leke na to emokaji na to kple susube ne na ten anabe wo tadoji numa afamele epe ya me ta mi akpo nu evelia nyebe egape moji emokaji na to afi na to azomo gba ejebe jijigbare o mane na si o alo jiji o mane na si o evelia na ko ekoba wo passport enyo wo mozo zo pe agbale elego mesenam de etwa benem passport me la si o ya ne do wo ta mele fe ya mebe ya ko zomola alo ya yovo de la mati wan yo ta jebe na wo dodo ta dodo ma ya jebe amesia me ne wo me bia fe jogbenyo na amesia me mega ngodo jagbane na subscribe subscribe ya na be wat matnyabe ele totom el dibe magafia no we aha mia no so mine ya pete da no vinye jagbane na subscribe le down when am zi subscribe button next time me kona de koda de emojila